Igongona rĩa kũmugira uhoro rĩa urari minister ugitiri wa thi-ini General Joseph Nkaiserry rĩgucĩrĩirie makiri ma andũ kuma ng'ongo itiganĩte cia bũrũri na nja wa bũrũri. Kanini na kanene makinyitanĩra kũmugira uhoro ũmwe wa minister arĩa mararĩ na uge munene bũrũri-inĩ. General Nkaiserry kama alikuwa minister wa interior and coordination of national government, yeye ni 4-star general. Na akiwa 4-star general, sisi kwa jeshi tunasema generals do not die, they fade. And General Nkaiserry has not died, he has faded away. Yero, my friend, what can we say? Adios till we meet again. Mwenyezi Mungu peke yake ndio anajua ni kwa nini amemchukua mwenzetu kwa wakati huu. Na Mungu hatumuulizi swali. Tuamshukuru tu kwa maisha ambaye ametuwezesha kuwa pamoja naye. Aruna Gen Nkaiserry makiranira guthie na mbere kunyitirira maundu maria aretikitie na gwikirira kuria minister wa ihinda wa ugitiri wa thi-ini Dagitari Fred Matiang'i aririkanite micemanio ya utathuri ya ministers. There are times when we conspire and organize our thoughts before we come before you because of the way in which you want things done. General Nkaiserry became the patron of that arrangement, and he would tell us every time, "Hero, you are going to talk to the president and the commander-in-chief." And many of you civilians, because he called us civilians, many of you civilians don't know how to behave before authority. Igongona rĩrĩ rĩkĩgucĩrĩria atongoria kuma nja wa bũrũri kũrĩa president wa Tanzania John Pombe Magufuli kũhĩtũkĩra minister wa gĩthomo bũrũri-inĩ ũcio eranĩire gũthiĩ na mbere kũnyitanĩra na Kenya mibango-inĩ yothe ya ũgitĩri. Serikali ya Tanzania itaendelea kushirikiana na serikali ya Kenya kwenye mambo haya yote yanayohusu usalama ambayo kwa maelekezo yako ulikuwa unamtuma cabinet secretariat aliyekuwa anasimamia masuala ya usalama yakiwemo na ya mipakani. Mutongoria wa bũrũri Uhuru Kenyatta akiranĩra gũthiĩ na mbere kũnyitanĩra na famĩlĩ ya mũtigaire Nkaiserry kuona arare mũrata wake wa hakuhĩ. Mimi nitasimama pamoja na wewe na familia yako kufa kupona, tuwe kwa serikali tuwe nje ya serikali, ujue ya kwamba uko na ndugu yako ambaye atasimama na wewe kwa lolote na wakati wowote, na tuhakikishe ya kwamba hawa watoto wameweza kujisimamia. Na muthia Nkaiserry athikwo muci-ini gwake mwena wa Bisil kaunti ya Kajiado kuria gũtũra aririkanagwo kumana na wĩrutĩri wake harĩ gũtigĩrĩra thayũ wa bũrũri ndũnatharario nĩ mũndũ kana kĩndũ o gĩothe. Ngĩribotera Kameme TV, njĩtagwo Mwaura wa Gunya.